bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizo Kuludu khalatha sengikhona sengiphakathi kuyona ichannel yakhe hamba phambili inkezo mina umfeza kuNtuthungwa Khumalo bathi ilasipha namakubade mhlawumbe ukuthi usemusha like hanzo cela ukuthi uqiniseke ukuthi uyasubscribe ungabusakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu inkolo masikandi uKhuzani Mpungose lapha ubonakala kwelenye lamahhovisi yezimpahla okanye lapha na brand ehamba phambili eNingizimu Afrika lapha nokwenza abantu abaningi basola ukuthi ngathi khona impela okuzayo lapha nokuthi ngase eputshuza izindaba zokuthi useyinxusa la kwa drip lapha njengoba usibonela lapha uKhuzani beshuthe nenye insizwa lapha engicanga ukuthi nesikhundla esithile lapha kuyo lapha kwindaba esithinta lapha impahla okanye brand yakwa drip ke sabalele impela lezi indaba lapha emakhasini ku Facebook naye uKhuzani ungomunye wabantu ofike wafaka lesithombe nako bangasifakanga kezinye eziningi lapha kodwa uthe lasola hlala wasethi danki ebhoto omdala lapha abantu abavele bafaka lezi zithombe zakhe eseziphelele lapha abashuthe nayo yama office lapha kwa drip ubona ukuthi ngathi khona ekade kuzosayinwa lapha uKhuzani indlamlenze umfoka Mpungose mhlawumbe engakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba lolu mhlawumbe uKhuzani kungenzeka bonakale eseyinxusa yale brand okanye mhlawumbe ubekade nje ezidlulela yashutha nobhuti lona mhlawumbe ahlala comment section sidingide lolu daba ngaze wethu izona indaba ezihamba phambili ebesithi sinilethela zona namhlanje mangabe sibheka kwezenkezo nisiphatha kahle ningakhohlwa ukusubscribe ukulike nokushare nibe nosuku lumnandi ngithanda kakhulu.